ine reure teneri he mucie mwakinya mukaigua mwe very vulnerable kana mukaigua ta mwatiguo utheri muno thogu angiageire cira cira ri yes na ndege jene kwa igua ukirwo ati indo iria cingiguthenia ni cira na murimu yes iyo tene no wakoraga riri and there were some homes waigua either muthe wako uri either ni ogothaga kiubitho kana na muthe wanyu mukamenya wega ni wagithuke yes githukia tombo ni wakio kana mukamenya ni arugaga murufu yes kana for things you cannot explain mugaikara uguo mukaigua mwahithukirwo ni Mariam yes ngari ya thigari na rä kwanja icagi-inä ngari ya thigari was quite rare very rare tondu maita maria maingä citiakorwo the immediate post aca nä yumĩte kũraihu nä yumĩte kũraihu tondu sana ya ngoro ti the then district headquarters yes irio mũthĩ ciĩtagwo county headquarters yes some tisheshe ciothe ciarĩ ngari hapana some stations had no vehicle yes waigua guoko mukona thoguo agucio kwanja angĩekĩrirwo fĩngũ fengo muga ngai ikaguthiaga ati no actually mwatigwo mugegete mumakite mukarigwo na thoguo nake ni wakara he is not reacting this must be the connoisseur aya ni oru yes mahoreria thoguo yes mukona maitugu ageria kumera hoi sasa si watu wanaongea we mama we mama kaa huko sawa ebrudi huko ukaua hey oi goko nige ate ginya mukaje weka ru mathabu makwa aguthoma tonde makua you are breadwinner yes ni mwatufaga ngoro oru muno mwasuka mwaikara ngo mukona ru brother cia thoguo ni macokanirira yes when we do githikiria direct ugetu heka undu ureka hakuhe na hau yes ukaigua magweta kaundu kegie bia cia muhindi thoguo arutagira wira yes ugatuika ati manyitanie mariana karimu magikatia makebuja kwa muhindi ukaigua muhindi ucio ri ona uri utumanite kunyitanwo ri ndari Kenya cira we India wakiuga woi goko thina ni womba hau ni andu manjie kumenera thirikari orupio yes thoguo mukona maingirio gari ni wathi gucuthio guo ukora ni we ucio amembembo ekirwo vengo na ekirwo ngari ni na kuo na tene atumia matiare macira asa actually it was very rare tigana thutha toigua kwa mamona ona makonia mambia ri tena it was very rare oigua ati mutumia weka ngorio ati ni anyititwo ni aracira it was no more than rare kwaje moikaranga muone undu uyu anga ni wikururirie muno kaigua ati thoguo riu eromande and sometimes you not even know what he has done nadoria yes mukombo kumuhoera na kumena thirikari reka atia irathana eguna ari state ni ya mukinyira muno yes ekuete thoguo mukarigwa atiriri ni andu ya hova ni Nairobi akorothe yagira thoguo anyunya ngiti mikore thirite bururi mugima yes aligira thoguo anyunya akiamoni ari okuo ri akamundia mutonge ngari ni athiga mama nyona aketikau yes ni mwariga okay what you see what is happening so you rakiona thoguo kumenya ni umagaraga no ndara umagara you would sense he is on the other side of the law kumbe mafichoni kumbe aliwacha kisaga kana kaigua ni arahurire mwana wa munene kuri araruta wira marabata rugongo mathuguta na baraka ni marekia atia ni maramukerire ara mutukania naki na tiri
Na mutarurira shati. Aramugia maya mari agima. Leo ni aiya? Ni ayero. Wa? So kaigwa riu ginya hari adidi. Kuratuika atwariru ucuru. Kuko horia curu. Ando jera mundu atumanagirwo ciana iria tumagu. Ni nyukwa na tata uo. Ama miguo. Maruge. Amotwarire ucuru. Maso kaigwa rucio wanyuria. Marauga acia nyina wa thuku. Mangathetie kung'athia. Andikirwo ki. Mwana ucio anienda kwa muhonoku. Ndaigua makimetanga acoti. Na riu no uracogothire ongi. Uguo niguo tutae turahota kumenya. Tondu we thuku uri ati mucogothi Jairo. Ucio ni gucogothwo. Itonga icikaiga tonina ithuothe. Maga ciambia nä ikega irathi rä u maherithirie mwana tondu mena icoka cia mbia mationa no makue cira ucio tatuithanätio. No, those were dark times. No, and solemn. Very solemn. You see, your father very helpless. Atekirwo macegera. Kwajo kuona ni watuka muthenya wa mbere. Wa keri. Wa gatatu ndari acoka. Those were the few times arekererio you would be genuinely excited to see your father. Yes. You would not express it, but na iguru ukauga thengio ni kiama. Iguru ni arugama na muci uyu. Yes. Papa ni arekirio ndigithia koma. Uramuria ndiramunyita. Iwira. What are you? Umuni harorokio. They would not consume your sympathy. Negetha nake hithanie ri. Yes. You would actually turn his wrath on the wife amwire. Wanjirorerie ciana ndirari thaini. Wewe ciana ndirari ni mukorora uragerizwo. Mundu ayirwo maundu wirage ciana. Urenda ucio ni atia? Aiwa ciuga anyare kirio na bodi ukariru ni ndu. Tiarare kirio na bodi. Anu gwa thuri we macira matiora nago. Yes. Ni wora yati. Na niki baba wa kangethe atagira. Oh, wizo kama ndikanie kandarathi na njera. Ni kule andu matora na kuona na thiini muno. Yes, there would be low life. Oko tikara ni mundu wa bara muno. Yes. Kana mundu indaljaga. Yes. In some na sana mundu umerugaga. Yes. Kana mundu kigusagia. Ucio na thero ni monanaga. Ona mamiwa menya mahitia thutha-ini akauga nya ndiamenya riri ari murang'ari mundu aringire ngundia-ini ni nake hiukagirwo hanini uguo anjitie bara nake ri itari ya bara nitokira uguo agakiria kigi ri raika bila fote naidi. Board Chair Gathaiya Dennis. It's a NGONITHUITA. Thursday tariki 11 December. Oh yes. December inasonga. Ya inasonga kusonga. Rucio ni Jamuhuri. Rucio ni Jamuhuri please kindly tariki 12. Yes. Jamuhuri yana kinyari. Oh yes. Hivyo ndivyo unajuanga sasa mwaka imeisha. Siku kuu kufika inafika. On this wonderful great historic day when Truphena Muthoni broke her own record. Yes. And we are happy for her. At 72 hours. Congratulations Truphena Muthoni. It is the symbolism that we draw from that wonderful achievement. Yona giko kiu attention ira kiguciriirie guku bururi-ini na thi ng'ima ri is commendable. Kiona ne kihujio literally. Yes. And it's for a positive cause. Absolutely. Climate change, mental health. You go girl. Hongera sana Truphena Muthoni. Congratulations. Yes. Truphena. Yeah. Na bado
Na bado. Sasa najua amelimwa milioni 1 ya Odibets. Akirumba nilimuona huko. Hiyo ni mzuri. Yani ndio muonira kuwa. Yes, na trip ya Adequate Safaris. Na Galaxy Fold Enojero. Ya kumadama mobile spares. Yes. Na maundu no maguthi magiyukaga. Maundu ni mega. Na ndiye kana DP ka odora mwiriire. DP. Serikali walikuwa wamesema nini? Wacha tutaangalia. Serikali imeongea. Wajasema kitu? Sijasikia. Wacha tutaangalia. Lazima waseme. Hata kama wajasema. Watasema. Anajua of course Governor Nyeri. Governor Mutahi wa Kahiga. Yes. Yeni. Ona ndio muoniro nake neuma co-witness the breaking of the record. No, she was at his office. Yes. La no aramucereire ne ira kana iyo. I think it was yesterday. Maiga nona we. Yes. That's good. Ndio. Thai nyanya ina forte. Oyo na Muthoni wa wanja. Oyo Muthoni wa wanja no boku hakuhe ne Stacy. Stacy aho meta ko mataigwa ne mauma na gitereni. Mother kete kinya nyimbo cia Father Mbuyu. Wewe rega rwimbo rwa Father Mbuyu ule. Zina wako rogocori. Magirete kinya cia Softonia. Softonia. No, hiyo ni selection ya Gathemba. Stacy ndangimenya Softonia. Angimenya ona Father Mbuyu. Ucio ni Gathemba. Ucio ni. Gathemba ni ire mweke wa kura nyimbo iria toire iria. Yara tawe. Aria mabanirie hinda twire nao. I the playlist you bother you mark sentimental. Huyo ni Gathemba mtupu. Usirie kijana darling P. Igwe. Anyway, it happens. Nego. Yeah, jigura stage. Osieta go father, ero ti father ni Father Mbuyu. Softonia. Au ya sio que ya rata. Que me la darling P. Milinio siria cia gatene. Yes. How to get the ani thake Swahili Nation. Na kidali po. Yes. It's old school Thursday. Nema. You see, back in the days, emotions never used to work for us. Where? Almost the emotions is here. I don't get to was your talk. Ore maundu marathi mathiete. Yes. Emotions rei wakaga. You see the koisi ni ukora mwana supermarket etungumanetie ma. Enda yo gatie no etagwo tie no igoro. Ni bro. Yes. That one. Akawiyo ni are. Nake gurukia ke horithia thi. Kana karegera haria hakuriha. Yes. He kanyamu keho nako ciana cigagatagiria. Yoko kana itumbi gathwiti. Gatire raithi. Ciana ni ciigurukagiria hau. Yes. Na ni haiga mecukuretie ya 200. Na theremenge cia utanuka cia goro ti njonjo. Yes. Theremende cia utanuka. Yes. Citare cia raithi. Nigetha mwana yake atia acione aririre ho mbere ya nduri uge handu ha giconoko gikiri handu handama haha ni akineo ithuĩ tugikura ri ni weririthagio kaheo gathuku uihurie maithori na ukige record no kero atiri rira mau matarĩ na wĩra nĩ ngũkuhe maithori me wĩra aciari nao matiarĩ ti wĩrĩrithie Actually, ithuĩ twĩkona talent ya kũhingira emotion. Yes. Wiritwo nduraria chips icio rauga na nduraria na ndura na jenzi maugana hivi tukona childhood traumas sione tuli kwa kana kuna otumbeiri jigwe uhetie umukanie
Utegeta kuhingireria kiria. Eta atia. Gwathimura. Kuhingireria gwathimuro. Kuri urarira we. Kuri urarira. Na niki uraniha. Jigua ringi. Drama. Na ne emotion ciaku rero riu urwe nacio. Uhingirerie. Do not display your emotions. It is involuntary body action. Ni waigua warikira. Waihuririrwo. Tondu wiritwo wikigire ni ugathie gwa tataguo. Ukirwo nduguthie on the material day. Yes. Na mukweri they have no apologies. Na niwe ko mugate ni waka wa jamu o muthenya. Na gutirokagwo rui. No mwaka orire. Na wathi kurira ukagirio rire. Yes. No oya gaka leave kadini uthie mugunda okarire. Wehithite. Ya. Wakinya riu handu ramenya. Mwambo ndugukija mucio. Ha kaigua no ciorarira hau. No. Ezaira. Neke kira kuriria mugunda we wiki. Eba biwatangaria. Riu urenda kwiyita. Sare kuigua ruo. Tamba tocoke mucii. Uyu. Ando gicoroka kurira na kwambata. Ukoka break uginya luxury yaku ya kurira. No uthiete gwetha seclusion. Yes. Uiturure emotions. Uthiete Vincentian. Uthie prayer retreat center. Urikire. Ngoro yaku iganire. Ukarigo kaithino this following me too much. Ukarigo, how small is this village? Yeah. You can't hide. You cannot have your private moments. Wacha leo worst case scenario. Ni ugiaririire kina nwe capping ya kurira kinduri. Thiko ici ni ingihitie miaka. Tana capping yo ndiakiragia miaka 4-5. Kurerera kindu wi mwana. Yes. Wana kinya wanu. No. Riu wakinya wanu ona wera nurathire thukuru nene. Yes. Ucoke urira hata mwana. And you know 7 years old is a very small child. Ni wokurira guku kana ni ngenge. Ucoke urire kindu. Wina miaka yaku 5. Icoke kindu kiu urege. He. Urire sodo heo Kristi. Uge ni nduru. Niwe yandikithia haro. Wapa weheria family ya new budgetary allocations wa metwa luxury. Onange ni mwana ari uyo ni orao. Ototimuri. Urire kidathi ucoke remo kunina. Ati wagurirwo soda na idathi cia kurema. Yes. Na ni kuririra kurireire. Yes. Na ikirataritwo budget-ini. Kana wagurirwo soda waje gucokeria straw. Neyo ni luxury. Utumite expenditure ya family ithukane. Yes. Mathie beyond the allowed limits. Kana ni urarire kirato biyo kana kirato big shoe. Kana mokasi ni ucoke horithia mubira. You know you'll be annihilated. Actually itura ni ria thiare kaua. Urugwa ni rakiburiire irato cia Ronaldo. Aririra. Athaki a mubira tene. Ndagituikire Abedi Pere. Na ni mutego. Akinyo horo. Moro guare. Niwe Kadenge. Kadenge na mpira. Ura iratu mubira na iratu. Ate iratu. Na njeru mune mwageire mbia nyina akogi. Wauga arahura mubira na iratu. Kande ndakiona uru. No this time ndiragurire iyo. Waja ni urahura nginya penalty. Ucio ni akungora. Ndiraigua Kadenge na mpira suti goal.
Tana emotions never used to get you anywhere. They never. They would not work, even especially for your father. They would not. You see, onogia had to break you already. Do get your tariria at Kirakuria. I don't do get off what I go tell you. No, Gino, either emotion. Yes. Nagina your siblings about the Yamaka. I mean, I call it a how is it even your business? Echo. I when you do that. I am Murwaru. Kioi Okamba Kuhurwo utaririe kiria kirakureria. They inflict pain upon you to know your pain. Utiare emotional appeal muno. Ikiandu mathia kurira ruini. Ana nemauga maithori makwa mathire na ki? Na ruwi. Yoko gethamba uthiu. Yes. Ona kemenyerere ya maithori. Ugacoka na ituba riaku ria ngoro. JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija na tumesija. Neure. Oh yes. Kana tene munori. Either. Paukwa. Pakawa. Sahani. Ya mchele. Na maziwa je? Ya Nyayo. Ya watoto wa Nyayo. Let's take that again. Paukwa. Pakawa. Sahani. Ya mchele. Na maziwa je? Ya watoto wa Nyayo. They just grew up, the later presidents hawakuwapea maziwa. Alikio jenzi mako mara karete. Eto horayo na mwitha. Na one makorie Kibaki arehe free primary education. You see, they will not feel it directly. Na Uhuru ararehe subsidized secondary education. Yes. Hari morutu ori. Oe kuone otari uraruta mugambo wega. Oe gwantu iwa bele jori athie guikaga. Akiore jadwali cierekeire kwanyiha ringi. Leo ti ongiumai. Tana munori. Utanoka kindu gitagwo ndofi ri. Niwe ndofi thiko icio na kwi kundu rogo kwina ndofi. Yes. Ndofi, laundry. Nyondo rai mato ikio ke ndofi to na kio tikia ira. Makora ya andu ena laundry. In a very rural town. Work here thitima and the necessity for the expertise. And of course urbanization is spreading all over. Yes. Tondu gicagi kugia tuki muno Nairobi atia twaraga nguo ndofi. No, mwakiona gari ucio uyo ali make it. Muno ucio ni dio. Atia twaraga ngu thuti ciake itwaragwo ndofi. Ati gwake gutire irai. Rugongo ruothe ndofi ya hari Murang'a. Yes. And they don't even remember where it was. Yare ya Mbuni. Ne Mbuni. Yes. Mbuni dry cleaner. Isho nizo siya siabere kwari Mbuni na White Rose. Yes. I think those were the pioneer laundry companies. Yes. Mbuni dry cleaner. Thiruti turagwo ndofi igicoka igoke hubetu na hidio ni cia deliver by the way. They used to deliver your suit. Yes. Tio mothe ati we karo ifangi we huruma we ko we whatever just outside there. Kuna ndofi. Yes. Kwa jagisha it was unimaginable. Ona niki kiugia twarire ndofi in the first place. You see rogori. Ona meto no rogo dikoji kuna mamafua. It's the term the people use. Modoroka kahura nguo. Todo no magire garments. Yes. To matukomba itoro to kurari. Ona gweta mamafua is to underworker. Kahari nguo cigana. Ona ne nguo ile ko icio. Tiga uniform ya thukuru. Yes. Na migutho ingi riri. You had no other clothes. No, the only serviceable clothes. Ciare cia thukuru na makoro hii ni wateithika wakinya handu
ni waigira aitha ya sakana brigade wagoro uniform yake ya kanitha Riu indi yori kwi misiari ya marodi makona fathi ya ikara. You see one, tobe tuwajia tiri musiwe na fathi ya ikarari ni musiwe goragwo makara Todo na odia da me variti ate gota heriko. Asa. Ni makara. Nega su ekaigo he adu ya tira na yoguo. You just master the direction of the wind. Ukamiakeria hau. Yes. Akiriria tukara. Kana rege ona ni ikarie muno ekahiurio. Na koyuria ko uri. He adu mami yura ye gunure. It was an art. Yes, todo no ita makara mau. Kana we ekira makara me uko asati. Waigirire mbumage goine kana etera-ini gukonge uru muno kiandu ona guti mundu abati gukania bai yes tondu nyamu ungi ingicomoke kwa mundu ni wamuhurukia. It was a hazard. You see, it was iron ore na dio ya smooth na gwate ya rungu rungu no kuari smooth kuhura babi na ihenyi kiria ciana na bathi iyo ri mana hutia makahea. Yes. Ona tuona tu micire yale bathi otuga. You see, it never looked hot. It was a very dull color. Yes. Gona kauti. Mwana ni hutia bathi. Riu akora aitha kundu ku kwina bathi iyo. Aitha ku ni kwi mwarimu. Yes. Or a government official. Yes. If not someone from the discipline forces. Yes. Kana mudu is an extension of actually the whole thing was a government related person. No, the civil servants. Yes. Na deshi yanikyo ekiragwo rogo ya kanu. Actually, ya ina rogo ya kanu. It was actually radicalization. Kehigori kiari jogo. Yes. And sometimes the people would buy tickets to go kuona kihudhi. Agro na do igara mami uwi kana mana mionari. Yes. Not very many people maumira mamihudhirite. No. Iyo na kumenya uri ehuthiragwo. No. Ona ne kuirorera kwene. You see, it had a wooden handle. Hair faulu akava wega. Rwa kunyita. Yes. Na gacogo gaka gakuroka. Yes. Kahura na riu gutho watamburuki uguo uigireirwo muringiti. Kwanja muringiti. Kwanja na mai na riu ito atia. The ironing board. Kahura fa. Kona shati ya rugami ugu yekirwo hanga. Umenyero gokona he andu makurite mici yao ndi aumire gite hanga. Mukihangike. Ona methondekagira hanga ona tumiti. Na rugiru akiria. Mwetha rukinga ore mucumare mwico na mwico. You hang your clothes there. Let me tell you. Fathi ya makara. Na yo nguo cia hindi o ndeciene no cie quality njega ya material ma hindi. Yes. Ya hurwo fathi ni arungaraga. Ndio niguo nguo ciekiragwo wanga. Iretagwo starch. Ikaruga maceni ka. Yes. Na gaki kare gaki. Yes. Nigo koragwo ithe wa thuita huraga nguo fathi no etemengi. Koja le mai na thuzita ya Jojo. What are you saying? Na fathio ne yale expertise todo no afatie goikara okimio besavaga ne akinya handu ikalekia gakara. And it would be very detrimental. Heavily detrimental. Kwaje giarake irie burao na giakari mahandu hon. Kana igoti ria thuti. Yes. Ni umenyo rio kurifa very fast.
kana ethiete uguo kaigwa ya goithia kimuhupu igo na kumitumira kwari okothi. Yes, it was an expertise of sort. Fathi ati maigite fathi hau ya kani. Mutiga imagine. Onado matiathia kuhoya fathi. You would use it at source. Yes. Ni uthi na nguo erenda kuhurwo fathi. Kuhurirwo. Na makure ni ugwetangirirai. Na hendio ni wandikite nginya requisition. Uranengero fathi ugatumirire ku ni ugutumira. No show cause. To ni ukumahewera wake. Oke utaririe wega. Ukaigwa ono wareho ni apparent. Ni murakimenya Joshua. Ni arathie interview. Ni etitwo interview kwa DV. Ni aretio kwa DV. Ni waikana hindi ya giathi kwa back this do irugo. Iro ni aunyararia ki. Guo. Riu toka kuihoya. Thirari no yake ri. Na sati sinyorokio na ari hanini oneke ni mundu wina ki na mubango na ari tukionekana ni egukiandikwo akiigua ni sawa mwaneki oi mwaneki ni kioreka ani guthoma nguthomaga uka uhurire mulwa tataguo fathi. No, you cannot handle that equipment. No. Onene matinge kwihokera marwa maku mati na muhuri ucio wa class ndureiro muhuri ne NTSA. Yes. And sometimes those useless cousins would feel very used. My goteithia muno. Ona gale uyu uri twamuteithia niki. Au amure no hure wega. Kanyerokerio. Kwajeru isatio wamihutia yu hiyo. Ukaigua kumikira tha icio. Yes. Ugakujirwo wega. Tene he ore andu makunjaga chat. Irogo na mufuto. Ukiro no gakimenya guicokia ciuria rucio. Kona nguo ahora fathi ni ana ata eruha ona eguru. Ne kanyoroka wega muno. Yes. Kona mena fathi mahora ginya jini fathi. Makamekira raini. Ni ringi ni mwakagia fathi. Yes. No wakirikia kuhura nguo irio kuhuraga. Yes. No mwaki nduri urathira. Yes. Mukona handu ha mwaki ucio urire ri. Etha nguo egi ngihurwo fathi. Etherera. Kare munyatha waku ka thukuru na ne fathi iyo he nguo ngiatwarire kuhurwo fathi ikwihoya wirwo fathi iyo ri dimenya kuruga bampu cia iraka. No, actually they could disqualify some garments. Yes. No ne dagani ekeherio list ine ya fathi kaza no ya overdoing ego itakinya threshold ya fathi. Yes. Mufuto hogritwo iraka. Na you have to go around na fathi. Eva